chini dun de ting ma ke cheng si KSA ki chi bhak ke di hem prek ke hang alam pen hala so hem prek ke hang bang ke ni lang elo pudi non 36 years back do 1986 87 pen ni tum da class 10 hudan la jak tung hang thek thelang bon la dak ke 10% bang muni sim hang thek chot po la si KSA stadium la meeting do la hala dak bang kado we chingrum at meeting do la hala ban KSA office ke kabi anglong sport association la amasi tung ke borja thek tik holo gilari si dolo claim pakka he goli puya lo amasi la so bang chedan lo amasi kopilo political party tu mangka ja ta chepem phulong le puke ke SDC tum dola SDC long bang ka prang PDF pen ki thudun political hoi election ki thutum do kok lo la so phi bang ke KSA tum bang ha papu chi odling lo borsing nong phar tum ke zo lai mai tum pen da ki bhong lok le tum ke ako lo puteron sang tum pen ke itum ke ako claim la pen lo sita aki me phan pinyani da ni tum chilang sle le Home Minister pi ne ke bang hut tai tum de ke kai ta ke chi bhong lo hi chi bong hi chu hem prek na pi tum bang lo putera tum bang ke bon lo son situation si do upai bi ong si ni tum ke cheng hu ke tum de SDC lo ama si la so KSA che thak SDC pen kaskom hai sibat bonai na pode monti to hem prek long le pulo tu nga sukta ama si RKMS pu arjulong le lang mandi pina tum ke RKMS pu ke representative of Karbi Maslian pulo hala suhut ke ne lo ki hoy ada ke Josh Mille ke office secretary lo boita fotrok SDC office dam de phi ni tu pi joy pala so mar tum yo po ma sin nangla itu la mang kroi ge lo ama si dam lo ko so lo wilang ko meeting do bom lo chingrum bom lo tum da la pu e mai tum ben da boita hini ke thom UC field pen rong khelan non che rong ni hang LP school idea ta meeting do pilo meeting do chohu pen upai re ko le yaling oi tum chingwai snang pathe open pu ha dok dongkam mukam dam lo dongkam mukam ni tum jitu lahai discussion ke dohoi bank ke piloma towar su ding SDC tuma arlong nang ke var arong do pilo ni tum ki chewang bor ilo hala su ke tum 30 ta bag bas do ajo ke rang ta ki sung lo tu ama se aphi ke KMS pen un request dam da cry ke aphi ke office long SDC pilong si tok dut lo ke ama hala borsing long phar bang bang ta prang no computer ve ke non pini pudat parata typist lang po typist humjok ma isiga do khelo di tum boma non nang tum son lo chi tonte mane bang humjok ma phuwar rang lo pha ha meeting lo prosada ma RATON ENGTI phana ko rang lo ta aphi ke engchi na suki non son gali engchi na suki lang folding la ekdom glass pete che theng lab lo la so office ta level lo tumi siba do khe ni tum unity yong sevete akai si hem prek long le bhar so ani da ni ge dak lo tum ge la so pa dui phan bori bom lo e dhok committee seng del hoda KSA nongka mukam lo la so ani bangke dhom sing tero hala pine chief guest pe mukul ka thar chiteng du longe hadang mai protest ma je sibat padulong le pujar lo hala so tu ke behave la tum chini ne hidden political agenda bange politically motivated how to be in power how to be in the council la si tu nge chini ge la si nono bangke la lam pithe teng ne nang bonon ni tum teng ne da son thang alleve nang tum lai ke lape pak ta nang care ke lo lake we are experienced people we understand to some extent it is time leaving aside all your interests ni president chulong le dat po ni secretary chulong le dat po ni suki maning ingi dat po pulage join to rong people hala SDC tunga chika hut hala join to rong people MP lo gilari lo doko ei ko Daniel hala suki lo ri de othi moi pu hala chairman suki po othi bia lo lake you live as when you are hunger for a chair and when you are after money you can never sacrifice stani tumahut ke non dolo ni tumahut non ni tumahut adulang ni tum ke hala sut ke KSA tum gari pu ekai sim hang thenglong le de don tum ni tum ke kai ta theng pi ang song se megi yang lo bong kui te ke su du la hial pi ne do pik lang su ni tu kai ta thing piang song se megi yang lo la pe kai ta habit lo hem ke du long le tum ke nona bang nang tum ke you are already in a comfortable zone you are unable to come out from your comfort zone you want to hang on like this in this case Karbi Anglong through your studentship will never achieve anything this is what I am telling you today lasin ne tame pineni ning dok de lo ne congress pen iripublo when congress is in power
BJP long ta ajak bosu chiton te lo je ideology ajak bosu chiton te lo ladak dole power do bom sta ulai plat lo hala suhut pine long nai pu mithang chima thalo te dam bom pu long bom pu lagi sita non itu ki thek long bangke everyone is after somebody money. When you are after somebody money, yes, you can never give up anything. The son se dampo jutpo la sinali tumhan chuning ri lo. Leave aside everything. Just be blind. Let KSA unified. Nang tum yang se unified dolo polote political party tum nang tum nang perepo. Pak as organization nang tum non ke nang perepo. Sita non bai karbiang long bangke kupilo education anat punot ajat punot chuklem chodam anat punot pathe. Just organization is mushrooming like anything for their own personal interest. I am very sorry to say, but I am compelled to say for everyone understanding in future. Lasi laswa culture bang ini nang po nang to immediately for the interest of the Karbi community be united. This is my earnest and fervent request to you. Lahalo ne belek buthai a history bang nang than lo nang tum chini na lang ke chi bhong chi chok phi dak thai suna ap chok phi tame we are together now. Pak phana ningoi thai velu athema that is history, that is gone chapter. Let that be buried. That is a very bad history, like a nightmare. Karbi atum social boycott chedam chewang long le. Hoso situation ni tumko son si kidoma ni tum si chini le. Ha ni hema sor banke SDC lang apo banke ha api SDC ni long motorcycle lang thap dun ma bang SDC office hang det ke bisalo ni ongsar phan banke people of Paponde. Jul anaki sungyo non ke everything is fair. Just be united for the interest of our society. Landre lo ni puyi banke. Akai ke ningje long le der lo. But this is not live from today. Karbi any live law. Let's see. Nangli tum laso our platform now. People choro parpig law. I always want to say this. I got this opportunity. It is wonderful, and I thank every one of you for taking this initiative. And it can be live. Let's see. Lalo, let's see. Once again, it is my earnest request. Hala political group la mani nang pudai bubang mathari no. Nitum pini ani tanang nitum phan nang support no pupege. Then nitum chini dek nang ne la tu independent padona hengo pude nang jongo mep nang jongo nangi jong no se nang rap le di pupelo mo nitum power lang wangsta me. But we will be able to help you or assist you provided you do right. Landalo. Choropik la ke hai lam the paklang ponopot. Kardom kadu phata por do ne chi